Anyuola mar Elizabeth Ngina, ma en japuonjre ma ka tiegruok tije lwedo Mathika, koro dwaro mondo tim nonro mapiyo ewi nek mar nyargino manoyud ringre e ode mopango e gwenge ma Chiang'ombe yo Thika. Elizabeth mane japuonjre mantiere ike mar ariyo mane tiegore e weche mag pur noyud ringre ka onge kod wiye kod lith lwetene moko bende ne ok oyudore. Nek makoch ma nyadendino koro weyo familia mare, osiepe kod jopuonjre wetene gi buok maduong' ka obila osendhiyo achich moro mitudo gi nek mare. Hakukuja shule. Na hiyo asubuhi nilimpigia simu nikamuuliza kama anakuja, akaniambia atakuja. Mimi nikaenda shule, tukafanya discussion, nikarudi kwa nyumba. Around tuseme saa 8 saa 9 hapo PM. Nikampigia simu video call. Sijui ni instincts, nilikuwa nimpigie inbox but nikaona tu nimpigie video call. Tukaongea na Liz vizuri, akaniambia ako poa. Sasa aliniambia, nimuuliza tu tunacheka kama mabest, unafanya nini na watch TV. Nikamuuliza bado uko kwa Deno, akaniambia niko kwa Deno na watch TV. That was all. Na kijana akiulizwa anasema yeye alienda nyumbani sijui Tuesday. Na kurudi ndiye akapata nyumba yake imefungwa. Na wakati alipata imefungwa akaenda kutafuta ile kifunguo ya spare. Kufungua akaingia ndani. Wakati aliingia juu ni hii bed sitter, kuna karai ilikuwa hapo, akijaribu kusukuma ingie chini ya kitanda akasikia karai ingi. Ndio hapo kuangalia akaona mwili wa Elisa uko hapo chini. She's quite a bubbly girl, and I think the only thing we can say is what happened was beyond human thinking. I mean, how does someone just cut off a head of someone? We don't know where her head is. We only wish we could get it and get justice for her.